nane MP wayukani kiri kit in ka chele pe mieta ni ki chuingi ka nene tichu time kit in ka chele kiri tini ngo in me a ku diret ichoni icho kitamo bedini icho kitamara wi karati yung ichawa bungwen midicheng man radio patches watika nywa ko lok mapera te kada tina ni watika nano lokum service delivery ki monitoring ya monitoring bekar chaka wake in machalo way mono annual milo Uganda citizen meka beru ne ano ne watika tiyu mano dogo ko ma mekwa lutela kono kake way gangkwan lutela tika porro pen at yat lutija bu titwa cha bichel midicheng chawa bier ke chere lunch tuo chere lunch Pucha bichel cha bear in chere lunch. Ala tuo money mati line ne. No tuo bo chere lunch and ma in chere lunch. La this Simon wa rajo wajo lokum kitwa kit ngara chile. Pe genge irno mero tid meta ero ka chui dokti da chere nyar ti na nyara. Ya mero ere ngoma watika nano ne. Lutela mameko mi local government mano getimo monitoring ke chinin studio mi radio patches atigio menwa luba kenet NTUK guru NGO forum kida tige MP machon mi achwa county ameni parliament mi apara chien mi logo Uganda Simon Tinda ko konya ke chawane en la winde dio jui beru busy mateka dada akidong bana watige la menwa ya meno alar kuma Caroline ati yekan enti kansila abiji machung pelwak mi la ro peje north ya meri igulu city council kedong watigila dit Zeru Babel ati yeka eni aka karameto mona dugbori e chawane eni weke mi neno mamige watiga neno dugu kuori mamiku macharo welo tela me local government jime mamiero o bodlwa kake waini mono lutero tiga porro pen lo fone petiga doni arkwan monitoring mono macharo way won lo telo timo kake wachini mono e oriyeri daktari yabutit wacha bichel dano o chawario wacha bit foot pege choy tuo moge ken en peko madano tiga karo ke ye ma won lo telo tiken pen wakonyo dano ni karo ajoli therefore Stephen Palare ki lo warama watiket gi panotin apoyo MP wa orange ke karma laj ma panene fo nen fo ruba ken kumine ki por gere kuyala dira ner peti ti o marache twal apoyo jingo chunyi bene e oni jima timi afoyo o wara zer bebele aboga ni wara do ni wara ba in la mera tama afoyo ba kene bene ki NGO forum uzei ba kumbeli chane pegi yeti uba pala ring ginegi chiri wigi o gidai cha wengi mer bel temo giting mot war pa mi war pera te neno widum ta weng we tire pe wi lo bombigi wer lo ka zerle afoyo bu yita mo afoyo pala ring men neno gen ma wati kere tiene nyimwane kere winyo la dit Simon wajone lok matini lok ma pere te adida ma lo winyo radio kamoti ye mero ket chwinyu bene ye matek kombedi chani lok matie no guru kum one way pedak ni guru kum an karo la tela ke ken ko guru kum one way kite dero ke inero na ne o mero ba ken o guru wi ka moma nok ni local service delivery enini ki chaho wa ki ping wa kite dero actually wa chaho wa ki ruot kweri PLC1 chaka waki ruot kweri piene teacher ruot kweri mingene ni ite kweri enini dog ot ya di dog ot mo wati keri te kweri kanyi choronti gaigi tang deru tie joni mongi wedi kalgi bir maleng net guno ene weng dongena waluni service delivery monitoring kake poro net dogola enini corruption puti me ye jo mukene no gitiki lutina pa e ot mukene tigario matigario ni choyo ni etiki lutina bor gamu nemo miro chiari nong me ora pa no twala na mere komgi tinena we e oni don corruption o wachaka wakikwe wakigang
ma ana lego ni wan mete der ni wan magangi wachio ko kong yopo kirwa nane MP wayo kanyi kiri kit in ka chela chel pe mieta ni ki chuinge ka unene tichu time kit in ka chela chel kiri tini ngo in me a ko direct ichoni icho kitamo bedini icho kitamaraji wi e una yegen mo mir ko ngwan che ko neno ne ka wa neno wa du chen ana neno gen ma dira da palaring ma dira da ma mir ka no kitimo chi kiri wan wa chere monitoring wa chere ka neno service delivery kon wa chere timo ngo mina machel gen ma gamenta miru tim ene me choyo lutich ma food giti fresh Kicholo tin manyem. Magiti fresh. Ma wait kichalo pe wait. Magiti ki miri. Metich. Pe ini chola tin mako ke NGO wall nyo ke private sector utiudo olokunu dong ti abir kagama NSSF. Pe tiudo ya. Biyono dong beru mod. Korni muchana budu piani nge tini kone ti munga kone ti de donye system. Donc food kwanye ki system dongo bo beru gena tek so mirde wange gamo NSSF e bi chama chene pagamente no ti abalo resources la we mon wani ti abalo resources tiga lanye wa resources inoni lutien kwan mago aki gan kwan magi tiki fresh mind tiki fresh idea food tiki vigor enoni ki miri mugo pong miri mitich ki wew giti lanye yan lo teno ma di penyo gene mono experience me ngo tell why e gan kwan me experience ye ana beri gan kwan da bera no experience piana knowledge mati no ne mira che ker kom tidong kom titi yene choya ye we under a train on job pe we konda ka cheto kuya olo kada dukan choyao we ka chak ticho ki energy na manoni o wengwe kenyu idi nena we kombeli chen ga ini nena oriat doctor man naka yang lutien kwanti magu gitiki miri mi tij gitiki miri mi exercising tijo we ka watiki lu doctor magiti senior tie ario adek giendong ka kamadunga moni ne ala ni furi ne we furi nyan titi we timbo ma du timbo ma one ye gina ke why ni building dano ni ina we anywhere go wabi beru pe ki laxity because ka wabi ka maintaining with money chane chi food po wabi timo gi mo kiri Balaam gi obien kiri go worry food still Johnny dongo kan kakare honorable karo kadugi ni kikome apoka kin monitoring ma Balaam gene Nameere tiga timo nane ga po apoka ma mekuni apoka ne tiga kwene ma mekuni ko po widano ne diri watiga bieno ana mira waj kuman ni gina Balaam giti timo nene be eto an bena tigi la peny ati bene apenyu la penye ki wia okay aneno kita procedurally keto mier gitim kere Jimmy chamo kene keto mier gitim kere monitoring be bene kira ni storming down is good piano no ngat ene po yope ichere ngoko ni kok chale ngoko la ku be bene eto ana mira waj konkumani ministry mama tikere ti ministry achele ken eni gwako la dir MP don gamo yan jo mago berwe parliament kujani piane gini pole wen tiki malu kono wani kanyu wanu ngeyo because ana ngeyo ni line mi dog teach ke nen Balaam go malu me bino katiji alego the ministers mo kene ni wen ben go waking up let them come in line with that ministry Balaam go came local government Ministry of Health education and sport book came ministry ngara chile came dog ministry ne Zeru do yabo ba quiz yabo storming down or yar di wo kamono chero no nem chalo interns money gari o ke kanene gite wood down tiga do dur ma pelare piene ni aneno ni kani Balaam gene Nameere goringo give olo and we are not going to achieve it in any way we are not going to achieve. We have all this ministry and ministry egini wentie
president o kergi weng kumbiri non kong mir watim adapting system pa Balaam gene ubukoni wa party watim adapting system inero ge mora kere system eni kaya kan ngol ko man paring you see ina ngoma kal rewa ma kache kuni Balaam cher kerne chan ichwer yor ya twer meno don che chinong ni gi money balo a ki means me health en Balaam go gamne en lok mate mir ke en lok magen go gar mir watenen so chao kere ini mo me kun happy ngo gin pede me gwa you don't know you pay local government enity line means of health ka dong no is colleague makampala yo no bur o sleeping on the issue en Balaam lebe wajin ngo ke chwer ke takare nitiga ne ana we palaring so gina atika mir kele eni tit pa Balaam gine perach they are checking us mabene no behni ento let them ngara chile ke make ministry ne iti ne ana we biene donga gen giti akati across ministries chegini ngono ngiti timonga what are they doing ministers say yeah what are the ministers doing babi beru ki gap ma Johnny gubu tiero gubu oka mo they'll get overwhelmed and they'll get tired and they'll relax no district when locked so no district when locked and down gubu dongine oh Balaam gidongo we go will don't go lo down will go back to what to the original gen mano giti timonene let this ngoma Balaam go charoni it is an example ma it should waken the ministry mo kenene bene mano pia wachierwa kuno ana neno ni opore piene food kumbe giyoni gichimu gino achima opore no igi mi team adapting office ni angoma ti in the ministry ngo how the procedure kiramiro go chat kere bi chere district money keri pay poi wigi first get acquainted with your office one ko be chane one councillors be furki year office afoyo materne ko be office ma wan ke year wa yene me ma wan ke year kere ne me ni papa de docteur me oy office before chachel no me don't ti office and ere na ma gikimi ake office in chair office me chari o bi no me afuti office then you wonder iti ne anawe chere feel riyo kuja dugi office riyo kuja dugi office is working piani one ministry one in local government tijwada papata tie anati councillor paro mo ngwete mi chero ka kaluwi ministry matie ni chalo ka ki yer wala ni cha wa bion ki forming government secretary mi works tie secretary me production tie secretary me education and health tie an pari cher ka timo monitoring just an councillor eni ke kena ka cher ka timo monitoring school kuno secretary me ngo me health ngo nyo education tie ma chiriye na but I cannot go without them kinena we I don't go as me personally we sit down one wa beru ping in a committee after committee meeting they disperse us me chair katimo monitoring with guidance you don't go just far manyutu monitoring we are coming there. No, by the way, Paladin, let me tell you, there's one thing with the ill intention. Take a mistake, my canon tie. Carry away the you pay la kwe, it will be God. No, wangunem. Several times, my auntie Gulu district, yellow council, me district. Why you what is Biunga monitoring? In Ichiario, come on, come here, no suspe. It in ene, no suspe. No, Mogo Sidio Nagi pay. Lu teacher Gamente, Lunua, ere don't get it where one, poor Romo, service delivery, no take a doctrine, pang you type, stay a more milky quite get. One machalo elected leaders, what take vigor, only what take that momentum watiki miri miti meta piani ngeni imwa bi joni gubu dore nyobe dakoga ikide yana we ento joma ke choege choe teach they are very conscious ni lotela ni binu kangi woy we ngimwa bi do me mo kene pegi dugu
no gian food giti kwe gian food giti offices eone ye pain ma wan tikede piane inoni la ticha gamera magi choe tiji umiro tim tiche pe ikibeta lupokore iti ne ana we kilubu kori pingoma iri inyuru miri nini kichoi tich kama koman mabe pia kichoi tich no ba ko duga de miro tich eone ero ka dongi choi tiji you don't want to do the right job sincerely dano ukija miro ma we kom wan we kom community nyi kom jo ma miro service eguni kenen chalo oriat sincerely oriat gamente chwalo ya peni gamente pe chwalo ya kiri be ni gamente chwalo ya ero ya te nok America kwe nyo adiviating manok ki log money na MP wa yakani no lutij wenti actually la did MP ikamukene inoni chale oyad ma dir referral po lutij me referral hospital pe actually ma beru teade de several times ana chier kuno yata dit manu la tuo biro emergency they are not attending to join giti logo leb gi kuja they are just there I la tuo penge leb miro ki pen la tuo ki leb mono la tuo pero mo gamane ki leb mono la gwak la tuo beno penge leb mono iti ne ana we it becomes so challenging kingo ki la tuo mi no ya ki prescribing gina no por wate tieto tuo ni o dego ko rawa ken emo ka ene ki le mon tieto ni ning pala ring o dego ki le mon il no awang ma chati we awang ma chaka ki le mon tieto ni ning borla ken gang ma po chere gang kwan ma nyuto ni kiri bedwa be recruiting jo mo ken ni en referral hospital to lokane nga jo referring ini no ko choge le mono be gombe wa wachi ni referral hospital one okay ka eni town ne no chamo ken ini beri kere inde beri chu oriat komiliet ebi tiere la ro el center wa gulu university nge ga chani kono oriat dit cho kenyo petime mirere mbino oriat dit kenyo accident no nge idi town kere yo gilar kere kwe emergency mi oriat dit kenyo so referral ni tie kinye no oriat tie mi konyo dano wen an be lega na tieni kiri lu tij magi choygi kenyo ni umir ki luom kire kani i casualty no watig mo ki lu rogari adere a chori mari o mir bet kwe i casualty kenyo ai leba sut kuja lu rogadi money a cholari adere money mir go bet kono mi konyo ke ne na oria no mege obion kanywal no ngarmo etika koko maliet daktari lu nywa mo ineno ki severally I've gone there. Kakari. Foi matek karo. Well, foi matek la windi we ka chet bor la det zero pa bo ke ya po line chim dan ti ma po line o be beru ke gumma det na winyo lok ma migi bene e lok ma watika nywa ko